Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар. Карап торамын да яшь мотор әбиләр белән бер рәттән. Кызлар да килгәннәр. Күбегез инде өлкән буын тамашачылары бала чакта пионер булгансыздыр дип уйлыйм. Шулай бит? Булдыгызмы? Булдык. Кеше бармы монда? Әйтегез инде нәрсә. Булдыгызмы? Яра, бик шат. Мин дә бит менә бала чакта пионер булмадым. Әмма дә ләкин ул чорлар миңа кызык, һәр вакыт кызыксынам. Шуңа күрә дуслар, күз алдыгызга китерегез. Хәзер без пионер лагерьда. Һәм беренче отряд пионерлары безнең танылган җырчылар. Айдар Галимов, Фирзар Муртазин, Нәфкать Нигматуллин һәм Салават Фәтхетдинов. Ә пионер вожатый Рәшид Сабиров дигән кеше, Татарстанның халык артисты, яшьләр беләбезме? Өлкәннәр белә, яшьләр белеп бетерми шул кызганычка каршы. Шуңа андый шәхесләребезне белергә кирәк, чөнки менә чыннан да күптән түгел әле бер түрәнең юбилеен алып барганда сүз кирип китте Рәшид Сабиров турында. Минем фамилиям да Сабиров булгачы шулай. Ну, яшьләрдән сорыйм, беләсезме, кем икән Рәшид Сабировның? Утыралар, беләбез, конечно, ничек белмәскә, әйтәм, кем? Торда берсе алкаш ди. Рәшид абый грамда эчми, ул бик танылган алып баручы классик. Аңардагы тел, аңардагы басым, аңардагы тел байлыгы. Белмәгәннәр өчен менә яшьләргә әйтеп китәм, Рәшид абый шундый алып баручы ул. Ул менә сәхнә түренә артистларны шакырганда, аларны игълан иткәндә, шундый матур итеп игълан итә. Шундый матур тел байлыгы, фикер ничек матур итеп йөртә. Ул аларны табигать белән дә тиңли, менә кошлар белән дә тиңли. Ну шундый итеп игълан итә. Җырчы чыгып тормаса да була. Ә менә шакырасы килмәсә, яптым вагон ишеген. Әле күптән түгел дип бу теге ел микән, 3нче ел микән, шим булган хәл инде бу, әниләр көненә багышланган 12-лар концерт залында концерт бара. Рәшид абый алып бара. Башта Фердинанд Фәтхине матур итеп чакырды, Фердинанд җырлап чыкты инде. Аннан чират җитте Илсафның. Беләбез инде, әйме? Берсе кыяш, берсе ай. Субханалла, күз тимәсен, булар бу ике малай. Вәт. Араларыннан инде карап си үткәндер, белмим. Игълан итәргә кирәк Илсафны. Рәшид абый матур гына чыкты. Фердинанд әйтте әйбәт кенә, хәзер Илсаф җырларга тиеш. Hürmetli dostlar, bar Tatar halkının legendar, mağlı, bar halı hürmet etken, şahsen özüm yaratkan jarışa, ol da bulsa tanılgan İlham Ağa Şakirov, jaralı İlsaf. Hem kitip barda uzaktan ne bulup bitkenim bilmeyim indi. Naşlay dostlar, hazırın anlap gittiniz, jırçılar, pionerlar, pioner vajatı, Rəşid Sabirov. Kimler bilmedi, anlatıp gittim. Frontqa ketuşlar orman bırılışında gözden yoğaldılar. Olar kitken yakta tuzan balatağına bitirilip kaldı. Azatuşu karışık karışık hatın kız yavlıq işleri bilen yaşların sırta mangayıp kalıgan uramlarıga takırıklarıga sibildi. Şu uramdan kimler kile pionirlar tügelimi abav jana. Rahmat, indi hürmetli pionirlar menä şunda matur itip tizilip bastı. Tekşirip ketigen barısı da kelgenler miken. Iň birinçi menim spisikda A harfi hem A harfine Aydar Galimov. Mandamı? Men manda Rəşid abay. Sen degende, ayağı şeyden de. Selam dostlar, selam doğanlar. Of ayaklarından kaynar selam sizge. Будь готов, всегда готов. Рахман, шын көңілім. Рахман. Молодец, давам етәбіз. Так, Фирзар Мишар Муртазин мындамы? Конечно, мында коя білім, мен сеға тоға, бұада что ли? Будь готов, всегда готов. Давам етәбіз. Так, кім bu? Nafqat. Будь готов, всегда готов. Hem indi 4-şigiz. Salavat Fəthəddinov mındamı? Qayda Salavat? Salavatni ko'rmayim. Salavat qaya yo'qqa chiqdi. Ne? Kemal, senin ne? Derse reştavi. Ko'ziga kukay chiqqan что ли?
Будь готов, Рашид готов. Allah'a şükür. Indi barısı da mındayken, hürmetli pionirlar, bugün jır beygisi pionirlar giribizde, in talantlı jigitler bina elekti, aydagiz beygi aldından, kıska şağına repetisiya işlep alayık. Aydar, Enikash, hazırladın mı birer narsa? Albatta Rashid abay. Sen deganda, oyoq shiydanda, do'gonlar, do'stlar, chin ko'ngildan. Rahmat chin ko'ngildan. Do'gonlar, do'stlar, chin ko'ngildan. Barliq xotin qizlarimizga chin ko'ngildan. Qizlar, o'zlar, ketdik birgalab. Ko'pdan tug'ilib bo'la ketgan edim, xush esli olganlar, qizil rozalar, yoratam deb aytmasang-da bilam. Sayo belgilar betolar, sayo belgilar betolar. Birgalab do'stlar, qizil rozalar, ko'ngillarimning qo'ynar hislari, bego'zaqqa yetsin muhabbating. So'nmasinlar baxit gullaring, so'nmasinlar baxit gullaring. Rahmat chin ko'ngillar. Maladis Aydar, no ol qizil rozalaring, shinmadimini ali sening. 20 yil bo'yi shashak otalar betinda. Firzar, Enikash, sen narsa hazırladı. Benim yaratgan do'stlar, barigizlar bilan birgina minutga boyaklarni ijodgan jirlarning birisi ketdik. Birgina minutga versin da kilali yanıma. Yagimli karasın, kıygaş koy kvarasın, sagıştan nerine gel şanıma. Yagimli karasın, kıygaş koy kvarasın, sagıştan nerine gel şanıma. Rahmat Firzar, sening de bu bir minutang g'amir bo'yina so'zalda betinda. Nafqat, o'lim, senga narsa bo'ldi. Uzatırdı, atımı şopmadı. Barılıştan şok atladı. Dalları da sardı kaş, indi bir sayrağaş, eğlenip koydu ikili. Nafqat, o'lim, sengina ikki jirni bir yo'la jirlarga bildirasin. Anarisin ul oting, o'zing kibik akrinrak ahirisi. O'rindan qo'zg'ala olmisha intiga. Haminda 4-giz Salovat Fathiddinov. Ayda Enikash. Nafqadayot. Maladis Salovat. Bojringni eshitgani yo'q edi ali. Endi hurmatli pionirlar, anlarising birgalab kvartet bilan durtavlashib jirlarga to'g'ri kelashak. Mening yuzimga qazallak ketirmassiz deb o'ylayman. Aydar jirning ismini sen aytirsin. Ya'mi Enikash. Albatta Rashid abay. Sen deganda qolganini o'zing bilasan. Do'gonlar, do'stlar, chin ko'ngildan. Bizning adrat boshqaruvida pionir yolqini jira. Salovat, ayt avtorlarin. Aydar, avtorlarda bormi deyali?
Надо же, надо же. О, Боже! Не задача задался меня. Құдай, мында бет үйленгені бір жазылмаған. Альфред жоқ önümde, что такое? Әлі ойдар бұлай айтамыз, авторлары қатырламайм, не ясыбыз? Шахматта тіге, мен шалу рокировка. Менің үшін не, нәфқат айтты, нәфқат, давай вырушай. Со Құдайым, bir hatırlamagandı, nefkat tripoli hatırlamay bitinde. Zaten bütün zilde bişer üteyindi. Firzar, sen aşkalayın, davay birat verişay. Bektiler. Fasil Ahmadovkiye, Rivaliyev sözleri, Pioner yalqınışırı, bizning otryad boshqara. Ketdik do'stlar. Salavat, başlamamız dostlar. Biz sözleri bilmeybiz. Nolay bilgaç, nefkat gına qalayındı. Her vakit uyavma ezirmi Şakıra piyaner barğısı Bizge bitti bu şırdı tezisi Zamandığı jırların jırlısı Biz uyav, biz ezir Yürekler her vakit yalgınılı Salavat Azey, давай второй куплет. Хорошо, второй куплет бой. Бәхетке yol yarıp barğanda Yoldaş it her vakit halkını Yaş kalsın yürekler mengige Sürmesin piyaner yalqına Biz uyan, biz ezir Yürekler her vakit yalqınlı Davay Firzar Şehirler, ağaçlar, yalqını Mengelip ot bulur balkada Balalar, Aydar, Galimov fayda yo'qoldi. Mehmondor Rashid abay. Do'stlar, bizning yuraklar bir ritmda tebe. Men aktiv roman. Shin ko'ngildan bir qalam surmaylik. Мы веселые ребята, мы ребята октябрята. Так назвали нас не зря. В честь победы октября. Рахмат, do'stlar, рахмат shin ko'ngildan. Молодец, молодец, Вайдар. И второй куплет Ильхам Шакировка Балышный. Старых все мы уважаем, Нефкатны не обижаем. Юных ленинцев отряд, Октябрятым старший брат. Нефкат, әйдә бір-екі юлды сенден, давай, брат. Шын күгілден ойдар айтпышты. Все привыкли мы к порядку, утром делаем зарядку. Хотим оценки 5 на уроках получать. Молодец, Фирзар. Сен отличник, достар. Сен қылырасың. Шын көңілден, молодец. Мы считаем и считаем, ойға мінерге мечтаем. Будем крепко мы дружить, һәм башқұртларға служить. Будем крепко мы дружить, һәм туған илге служить. Будем крепко мы дружить, һәм мишәрләргә служить. Будем крепко мы дружить, һәм татарларга служить, һәм Татарстанга служить.